Ngixoxe nomngani ngimbuza ukuthi hi man, Chom wami wenza kanjani ukuthi wena unama followers ayangena kuyaphithizela kwi-social media yakho? Phela umngani uyi-influencer nami ngiyi-influencer. Phela mina mngani ngivela ngithola ama-likes awu-10 angiwathola ama-followers. Sengizame yonke into ngenza kwasani ama-followers angiwatholi. Athi umngani lalela mngani. Ngizokutshela-ke mina imfihlo ezokwenza ukuthi ube nama-followers. Kunomunye ugogo engizokuthatha ngikise kuyena eSandton. Lo gogo lo ugogo wama-influencers. Lo gogo lo uhlala eSandton. Ake ngicela ukunitshela ukuthi mangabe sengibuya kagogo waseSandton umngani wathi asiphume siye eklabhini. Ake ngicela ukunitshela ukuthi mangabe siseklabhini umina umngani nabogaya abawu2. Omunye ugaya usebenza kwi-brand enkulu. Nomunye uguy futhi nawe usebenza kwi-brand enkulu. Shuthi vele labo guys ibona abanikezana ngama-brands kulama company lawa amakhulu. Ayisijilile ke nabo siyaphuza kumnandi nje nami sengikhululekile sengiqala ukuncibilika. Umngani ahambe aye kodansa nomunye uguy kulabo guy abawu2. Ngitshela ukuthi mina umngani ayihlapho sinikeze space ukuthi ngikhulume nalo guy. Ayike ngicela ukunitshela ukuthi hayi sixoxe nalo guy yabona sixoxe content athi yena hang in there khulileka usuthole thina hayi uzopopa mntwana. Ayike iphathi ke iqhubekeke isiya endlini yomunye walabo guy esihleli nabo. Mesihleli lana nami sengikhululekile sengihleka ngivezela omhlathi because uguy uthe uyabona njengoba usuhlangane nathi uzopopa mntwana khulileka into ze-social media into zethu thina ngeze sikuyekelele umngani wethu sizokusiza. Bakwethu kumnandi lana iphathi kumnandi. Bahamba abangani umngani ahambe nalomunye uguy bethe bayabuya. Sekusele mina nalo guy lo osebenza kwi-brand enkulu. Ayike uguy nami sesiyaxoxa-ke manje sesiyayixoxela. Uguy asuggest ukuthi yabona ngoba basabuyile abantu kanjani sithi 1-2 uguy usesuggesta ukulala nami. Bafethu nami sengizwe elokuthi labo guy bathe ngeke baze bangiyekelele phansi. Ngivume-ke bafethu ngilale naye uguy. Ekseni mangabe sengisendlini yami sengigodukile sengifonelwa umngani. Umngani ungibuza ukuthi ikhambe kanjani unginikeze malini uguy. Ngimtshela ukuthi uguy ungishaye ngo12k. Athi umngani ke thatha leyo mali ke Chomi yonke njengoba injalo uyi-investe ekuphusheni ama-page akho all of your social media platforms. Ufaka kanjani lo mali thatha lo 12k uyakhokha lapha ku-Facebook ukhokhe ku-YouTube ukhokhe ku-TikTok ukuthi bakuphushele ukuthi ukwazi ukuthi uthole ama-followers abantu bayibuka i-content yakho. Step number 1 ke loyo mngani. Umngani angitshela ukuthi angihambe ngiyothenga ama-prep mangabe kuukuthi angikho mnandi kodwa mangabe sengimnandi kuzomela ngithole umjovo we-HPV ukuthi ngingatholi phela lama-STI lawa ekuyiwona abanga i-cancer yesibeletho. Angisho ukuthi i-cancer yesibeletho yenziwa ama-STI kuphela kodwa i-HPV iyona-ke i-STI ehlalayo after 10 years mase-ke iyavumbuka ibe i-cancer yesibeletho. Ake ngimtshela umngani ukuthi ayikhuleka mngani ngivelane nje izinqayincinzi ababe ngiphuma kulo yamuntu wethu ngavelane nje ngahamba ngayothenga ama-prep same time nomjovo HPV loyo sengiwuthathile mngani. Ake ngicela ukunitshela ukuthi ayi umngani asiziyakhipha-ke khulileka sizobathola abanye abantu kusasa or ufuna sambe usangakwazi ukuhamba namhlanje mesithola abanye uzothola enye imali mngani uthenga impahla sikwazi ukuthi sishintshe ifurniture sirevampe ilontunjana yakho indlu yakho uze mangabe wenza i-content etop and then usheshe nje udume kuzothi nje wathola ama-followers 5,000 10,000 15,000 30,000 angisaphathi wathola 100,000 ke lapha ama-brands so bese ngikwazi ukuthi ngixhumanise nabanye uthola ama-brands ubuthaphu. Bafethu ngicela ukunitshela ukuthi bese ngiphuza kakhulu sengiphuza ngizama ukudesha unembeza because amadoda bese ngiphuma ngene emadodeni azahlangana ama-followers ngaqala ngawathola ama-brands. Bakwethu ke once usungenile ke ukuthola ama-followers ngendlela errong or ukukhulisa
ukuthola ama-brands ngendlela eronki kunzima ukuphuma bafethu because usuke usune-lifestyle ekumele ukuthi uyi-maintain. Ama-followers wakho akubone uyibambile lo lifestyle and-ke usuke uwumfazi wamadoda amaningi. Phela labo bhoti bayahamba nje bakunikeza isikhathi ukuthi uphefumule badle nabanye abafowethu. Angisho ngenizwe ingoma ithi nikeza labafana ikhekhe labo balambile. Ake ngicela ukukutshela ukuthi hayo brothers bayayitikatika ngami. Ngibizwe leya brand ngaleli viki ngihambe mase ngiyathola mhlawumbe ngithola enye i-project kanjalo. Ayi umuntu maseqalile ke kuwena nje suyinto yakhe akabe esakuyeka. Kunzima guys, angazi ukuthi mhlawumbe ngiphumela obala ngitshela ama-followers wami ngilikhuluma iqiniso njengoba linjalo ngibatshela ukuthi sengiqala phansi ka-A manje. Qala phansi ka-A nami ngizama ukwenza ngalendlela amanye ama-influencer enza ngayo. Ngoba shem lo muthi lo wasesentini mina ngubona umsebenzi walo muthi wasesentini ngoba la ngisebenza ngekuku lami ngithola umuntu ongitshenile ukuthi kwenziwa kanje. Hayi bakwethu hayi abafana shem baze bashaya isidudla la kwelami ikuku. Ayilibhizi shem, ayilibhizi. Angisazi into engizoyithini le. Sengidepressed, ngikhathele ukunikeza abafana ikuku labo. Wena ungaphuma kanjani kule situation yami? Ungavelana uyeke kwa content creator lokho uhamba uyozama umsebenzi, or ungaqhubeka uqale phansi usho ukuthi ama-followers wakho ubachazela istory usho ukuthi you are now rebuilding impilo yakho, ukhathele ukuba intombazane ethola imali ngeindlela engalungile. Ngicela ucommente down below kwi-comment section Buzz SA to all social media platforms. Ngizosibeka lapho ke istory sanamhlanje iyolala ibone nezitori nezilandelayo. Siyanthanda kakhulu.